Umuthi uma muthenya wa gukunguira maithe kana Father's Day. No muthenya uyu ndunoneka kuguciriria mihango mingi ta mithenya ingi iri ngumo iri ikunguyagirwo guku bururi-ini ona thii yothe. No hihi gitumi kinene niki? Hizi vitu tunajua hata Kiafrika si hatukuwa nazo. Ni tunasikia tuko kwa social media na kwa magazeti. Kuna Father's Day, kuna Mother's Day, but Kiafrika si hatukuwa nazo. Most of the people wanaona it's just a normal day, wanaona appreciate sana. Mother's Day ndio nasikika sana. But on my side, I feel it's a good day. Juu at least inaonesha wanaume wenye watoto wa baba wanakuwa recognized. Uhoro wa mane ati andu othe mekireire muthenya uyu riri na wangi makorereirwo hi na hi matekumenya umuthi uma muthenya wa kumakunguira ta aciari. Hata ninyi mmeniambia ni Father's Day. Mimi siko najua kuna kitu kama Father's Day, but nilikuwa nimepromise watoto wangu leo nitawaleta huku kukuja kujienjoy. Thenge ya macio mothe aria tucemanirie nao matinaga gukunguira athuri aria manyitete itemi miturire-ini yao na njira ya mwanya. Na ningependa kuwatakia wanaume wote happy Father's Day. Na mtu wa kwanza ambaye ningependa kumkumbusha siku hii leo ni rafiki yangu Dennis, pamoja na wote ambao wananijua, kaka zangu akiwa Kitale. Na wishia wale wote Father's Day waweze kuwa na siku njema. Akiwa mmoja Jimmy Simiyu rafiki yangu na wale wote wanaosikiza kutoka Kameme TV. Muthenya wa umuthi no nyende gukunguira baba itu uria wanjiarire, na handu-ini ha baba itu no nyende gucokeria athuri othe ngatho tondu ni andu abata, tondu thiini wa muturire itu tuhotaga guikara maica mega ni undu wa athuri. No wishire my uncle na my father ni tondu ni wandehire thino na gacoka ngaiga atongoria othe a bururi no nyende kumawishira wega ni tondu nio matumite tukao twina muthingio twinaguo ni tondu ni njui handu hena muthuri mutumia akionekana ahekaga gitio. Kuri aciari angi woigerereki wa muciari muthuri-ini wa o muthenya kuona akoragwo aroretwo iguru kuhingia mabataro ma mucii na kuoguo abatie gukunguirwo oro muthenya. Kama father kila siku inakuwa Father's Day sababu maziwa lazima ununue, unga lazima utafute. So kila siku tu ni Father's Day kwangu. Tugikunguira muthi uyu wigerereki wa muciari o wothe ari muthuri kana mutumia ni worotetwo na njira nene makiria muno niguo gutigirira ugaciru ni woneka miturire-ini ya ciana ciao. Majukumu yangu yenye wanafaa wasikie kwamba mimi ni baba yao na wanafaa washerekee ni kwamba kama natimizia majukumu yao, school fees nini, vitu zile chakula nini, zile ndogo mavazi. Hizo ndo vitu zenye watoto wanasikia kweli wako na baba ambaye anawajali kwa kila hali. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.